jedna princeza po imenu Anastazija spremala se za bal. Na putu je susrela čarobno zrcalo. Iz zrcala je iskočio jedan mačak i pretvorio se u čovjeka. Došli su na bal, princeza ga je poljubila i pretvorio se u čovjeka. Na balu su isto bile životinje. Na balu je pojela jednu bananu. Otišla je kući i raščupala se. Pogledala je na sat, bilo je 9 sati. I kada je čovjek došao kući, našao je svoj mač. Otišla je van, stavila školjku na uho i unesvijestila. Probudila se i bacila kocku. Našla se u svojoj sobi i ugledala je jednu medalju na kojoj su bili ona i čovjek. Pogledala je na sat, vidjela je da je prošla cijela noć. Odlično. Onaj češelj, pretpostavljam da je trebalo izvaditi kad je princeza bila kad se raščerupala. Odlično. Kutiju? Možemo vidjeti kutiju? Bravo, svaka čast. Može pljeskati.